Ағабыт, әхәбит, сәрі ветерана Скрыбыкин Степан Семенович Суруютугар кутурган күнігер. Амматтан 4-13 сыллаққа баракот кытылтан тәйбите, улуғын сүйінен үтчатын барсаға толыры теммите. Баракот үстігіл кыланат, әргіллен тұз қоты бар бұта. Берекке бәр үгіз қарақтар, батыға саниға қалтара. Таптыбын көгірір қалланақ, ден үрі барсаға күтуллар, күтілға қарақтан таммақтар, инесір көнігір тоқтаулар. Ол көміс таммақтар тын берен, үгістер әргіллен кәлбіппет, өл болар оғыны бебейдір, олығы жолы да білбіппет. Ол кемлер астылар, білебіл, иесір әлбәғі қараяр. Ағыз сүз үтчатын тедербет, мен аммам сүрәға қарастар. Қасулус нехилек айытын, кинелер аттарын келестер, үтчаттар мәңге тас ураллар, сенлері сәңөрен ылаллар. Бу үтік күтұрған күнігер, түстіннер ол сырдық таммақтар. Тулуюн ахарын кескилбит, үтчаппыт иннеки жолугар. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Вы кровью и потом добыли победы. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Керетен дағыттар бұ бүгін ағуақай тойуға жерейді. Әдерден әмәннен түмсуғын күн көйі өрітін чалкеті. Чәй келін бар жоммут бұ манна саргыбыт ұхығын ұллаға сәбескей бойын ұруйду көретің кымыстақ чорану. Ихиեղын бұ оқтақ отағы сүрәқтін нөріен тұраммыт, беллібет үрдәлі ылары суллы бұт қотойы ақтаммыт. Керестен әдәгдәк бұл өрі, кымысты кәннегін көрәрі, соғыма соғыламмыт олчаны, сақаны атық бұт саулаты. Чәйері чаттарынығын, көйіні ағылбыт саллаққа, ағуғай мақталлақ тұлдарын, барыбыт бараммат мақталын. Түхілгі көһөтер әйіген, ветеран сәргәстәс сәргәлін, Советскай бойын ұруйду, көретің кымыстақ чарану. Сәй ай чәчері тұлдыныр. Әйелі ия сүт чарыныр. Күн кейі сәрі сәндабыт. Сәрраты әллахары ұяқпыт. Кто мерил степь монгольскую шагами, кто пить хотел, стирая пот лица, тот убеждался, твердое, что камень, что ей не видно края и конца. Обочь дороги травы по колено, да кое-где приплюснутый курган. От мелких волн степного керулена тянулось войско ниткой на Хинган. Мой прадед рассказывал мне о войне, как в танке сражались, горели в огне, теряли друзей, защищая страну. Победа пришла в 45-м году. Вечернее небо, победы, салют, солдаты России наш сон берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну. Сәри болбатын, хан тоқтыбатын, сирем көрсерге, үрі чәлгеє, үйре чечәри, тұрдым күн сере, соқ болын сәри, соқ болын өрі, тұрғыр әйе. Бүгін ұлы көйі күніге ағардылыған кенелері, ие көтті көмішкәлері, кіргіған көйін кәлбеттері,
Marşalar admiralları, satı kınıktaq zerileri, havlamıt gem oraları, kırıstır erer irileri. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Кемей bu? Кемей bu? Ehe be. Анна-Мария, эге? Воздушный поцелуй эге, Мақтана сүгірие бит. Күйіні айқалыр, өрігей күнігер, қалға қапсыға, үлбет полк кеккеті. Күнбет илбетер, күндіттен күнділер, сүрәқтен сүппетер, бірден бір мәссөлмер. Sühöktär beyärin okutan en nörgü, ölbet polk inniger maktana sügürü. Келер да кемнергер, кенчәре үтчаккар. Кен туттан кепсәңін, хола бураңығын. Қос әйвес Күлбекин Прокопий Владимирович. Бәс ең уан тақсыз күнігер тенче тоғыз сүйіз сүлбетер сыллаққа амма оғын мәндіге селгер тәрәуді. Әбет оғы саға арыва сергер аспыта. Төхі да құютан оскоға беддәлер. Үйрағар жоғырдақ болын 2 класы көтін 3 класқа тақсыбыта. Келін абаға оскоғытыр, әтті класы бітер-бітер. Дедушка после школы устроился на работу в колхоз села Орлах. С 1941 года его взяли на должность налогового агента. 27 июня 1942 года при исполнении 18 лет сразу получил повестку. В августе 1942 года прибывает в город Мальта Иркутской области и начинается служба в 10-й минометной роте. В октябре 1942 года в Керченск нашего деда Прокопия Владимировича переводят в 14-й запасной химический батальон. После прохождения обучения становится шофером химика. Снаряд, бомба, сыджуда. Кёнигсберг кварта Олега, Белоруссияны, Украина, Польшаны, Восточный Пруссия, немец халбы жарытыттан басқалағаны активно кіттен албыта. Наш дедушка принимал активное участие в освобождении города-крепости Кёнигсберг, в освобождении Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. День Победы, 9 мая 1945 года, дедушка встретил в Польше, в городе Корзун. Во время войны служил шофером, затем писарем батальона. Дедушка был демобилизован в 1947 году. Он награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией, за взятие Кёнигсбергом, за освобождение Беларуси, за освобождение Украины и другими боевыми медалями. Через 5 лет вступил на родную землю и сразу стал работать налоговым агентом. Работал трактористом, бухгалтером, бригадиром в селе Сулгача, председателем Самарсунского сельсовета. До выхода на пенсию долгое время работал преемщиком Ангинского мясомолпрома. Наш прадедушка Скрыбыкин Прокопий Владимирович, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самарсунского наследия, Ангинского улуса, обладатель знака меценат России. 15 августа 1948 года он женился на нашей бабушке-уроженке села Бага, Жирковой Евдокии Васильевне. Сен
Femner. Veteran baktınız. Kinden ken tuttabıt. Adın matalan durubut. Kara caydak faşistleri umsarık bit kerürük bit köyiye Argıstanan cebi diger ergillik bit köyiye Argıstanan cebi diger ergillik bit oğum sıha tuluy gıdat iye sirgin taptı ulat ağam ağam algıstıla ağam yehe sorudağa ağam ağam algıstıla ağam yehe sorudağa ağam ağam algıstıla ağam yehe sorudağa. Uğukanнах kıyı güne hepton toğuz sığın beleytir. Veteran ebeler eheler. Ağustos küttüler bu günü. Мен эме бу күнү алыгым көппүдүм. Болосок устунан саллатты хамары. Эргейде болосокка лукайы парада индике хаман эхеллер диңнах сири геройдара. Кәпсияқтары учууталлар кенегерттен өретияққыт, намық болбут күннер жыллар, кәпсәннерін кәрәқсияққыт, аргый бігән арыйталар, сәри жыллар сқағыттарын, кымтан булан ағыталар, саллат әхен сұруқтарын, борақ сытта қоғонынан сұруллыбут болуақтара, оспат солым омонынан аяннатан барықтара. Қаханадай, ханнадай, ханна сәйі деп бәдағай, қайдағдай, қантынадай, қанттан соқ кәлбәдағай, тердерттіға әдір әхә, кейі аймақ кәскіліға, ешін көмішкі һән, хайырыспет сағдырыға. Сұруқтарын келелілері үксін сірі қонуғдыттан, сұрақтары сүтәлілері құтағаланар қолырғыттан. Көрбіт кейі қаян умной, аспыт сірі алжар қайын, түйнін түйән көлбәт болой, сижин өстәк қара жайын. Арыт түйнін ұхықтабын, қабылыттар қатан тыстан. Түйнін арыт баттатабын, сенем эстен тыным быстан. Bir kevin kuta ottun, haydaq tığına xordupun, onu otu ortodunun satı xampıt uğun solbun. Seri sostaq günlerger alaspıttan barbıt jontun, ergibipit jebitiger ayaqpıt tığına xordun. Kürgühüge ölbüttere, xarın kündü doğutturun. Kıyı ihin berbittere күнтен күнді олақтырын. Өйден қаннық сер түйенен күйі күнен күндер бітін. Рейстақ жетін үрдінен кыл бұлақтылар бітін. Кірі тұламаннық кәрі, алақ ихин әлбіт жоным. Әлбіт сүппет кәрестері, сәрәтәлләр, сәргәқ болым. Әхә, мақтанабын айяға. Сағануғысы пейті бұлғымат ұлыкым мен оғат дапытын ақпы кевін. Олдыны мұнан хамай кенем нағытынлы бұл түгіп сәтейден ақпытым. Оны әмістерге әтем мұрамын бұғығын ғатан ғаттым. Тоқта жақайлым. Бұл түгіп сәтейден. Kapkastan kini hurul. Oto kapkas. Kadane. Do Allah kuriyo uların tasavvut Allah toyana. Ay gaq tu dilek lo. Kavusturlar. Tomannak temnilak yapıskay koratan turbutum. Sırıttan iletten salayan sanyana kapkastan. Qatoğu raksır konutun, qanyu tağasa bolavun, qavna Allah'a kutul, qavyanı oradan duyum.
Enulgu sebesle köyü, devletin sinine kayıtıp mindiğe calıdı yürüsün çölüne kırakları kendim. Temizde kotsunna ayman, kırbetağımın asan ağınım yakepsese hele, kim kaytak edin. Törünlüğüm töreni yerden, kiptekke Irak'tan kütettik, kütettin kündettik üstettik, yok batta kıvını kırıştı. Bu kuhamni dak günlerge moçukta olurum bulaşım, monyoğa mırakta kanani. Oturuyor derkemlerge, morgoda oturuyor derkemlerge morgoda, utunan morgoda Ularım bulattı gibi. morgoda kırakı yuvarga kırakı tekrar be kaçıgaya takkay kaçıgaya takkuçi kımı karına katay kaçak katay ballar kas bağlak çoğulak badara tawada dayılak bahanı kanını ve dağçı baraktar kaçak bakıcılar. Kuhagan tülünün yastayışı kuçoy çökçoğa kanını erüçün oları kuçatçı hügge çavurga kanını. Kanınak yoktur konyuska karabul turu dönem yitir. Kanılarla da aynı kaymak yılasa kaytı. Buranak marıltın üstten toğuz tutuluraya gidecek şudanak çok atan kahılak duruyor. Olgut yok böyle. Kız kıntı kıntılar böyle. Kılbara yene sıra. Kınkına sılıkına sıra. Kıtılık sıra gani diye. En baran isteğin bir yeke. Sen kesedekine ayanlar yitiler. Eşkavı kırayt batakadda bir vetritalım. Yelenen sipser belekte. Kalenemine ben bıraktan. Sorkanlan elbet uğulların sotarı uğullara tuzduğa. Oçoğa muarta. Bu dullar uğulan muarağa hukuyen tuzduğa. Oçoğa arıtın ayette kuş keserken tarkanı. Çaycıkta kutağı vakitlerden talağın bızına sandarı. Yani jet yedirmeyecekler. Kutlattan gitsem netemin deresen kefihim. Eğer makabılsa sesilah bısılak yıl bulu. Eddeten terinen koçuklar küçüller etiler. Emniyaklar küçüller getirge kişiler var. Bakar emin ayaklı minite tarihe ahrebetlerini atlemin. Bakın onu etekmin bağıtımın ırkığım oturuyor saatte oğlusu eddaktar. Ammastar matırgıya almağım var ırgadanan terabit bırakır dağıtır. Hagardak bulasın min uluğu. Ekihe, moğur bakıpıtaşı moğunyanın umuru boğulap yoğulay. Doğru. Geçiye bir cülke suyu taşı, yümpeke girası, önce kursiler söylekse samoğu tüzükkü. Bir tevli bir sevni yedip biteli betakıpın. Allah'ın aymalı, kastala karampa, sahla kırakıtı, zalanlar çağılkan sahdı sahıdın yani. Kırakıt saate kıtı bir kıtılık siritem tırakırığı kıraktah pıtı kırkıtsa selbiye ve böyle. Emi var, açığı saate nasıl bir tamtığın dağını bulbutar, andına kanın abi tarman bırakkalar baba. Ama nu tarihette ka otopes kumotu, kumonoktur but ulakan sekke ne yapıcı soğuk ponyonu ol, bunun. Çapaya bulursa bahıya çabakalı sağlı, çapra tıvırı var. Tahu ibana bin. Lakutin yimaya beğen tasavvur buraya çugula. Çugulu tutmuştu. Çapçı hürriyet tahuyor. Katat balanı ne eyyaka atır bıtan ramata ananas kötedişiden ağayattığını ben kepsiyem. Bulatyanı bayım oynar muhtar büdüte. Muhundan tehcek desen boru ve birağım bulga. Orjunak ne kolayca juta bukadiya koroga bulga. Kamılak muhundan külaya katır tır solula tiyesteyen. Ölökçeyi kemre varkan kerke bit tumuğunu düzen. Sürüğalı sürgüyen sürgüller tanrı hürgüye. Elle yotula ucunun turya aran koyu eblek eleren ketehen tumuha komuk. Kumakka tohuyor. Göbcüramınak çağılgar kaha sahı taksıra götürü gitmedek günüger. Kayetin külgettirüler.
Taraga istete ayıslap kabalak tağır taktıyor. Yani da uduvat çağırın gününe hediye. Avuza yerman ayıslap abla attığını sallanıyor. Alkağa taktak turuşta hastalığı kapladı. Aponya o. Doğru mu? Rakov ki. Avu yıtıyor. Bugün de o yıkıtkı kurattan kavuşup porağı gider. Kavga ibanı suvatı buzuru buldu. Bugün yapıyorlar çakdıra tetiken Yunay'ın yukuvata var. Çabukuru tutmuşlar susturap ki irigat tohuyor. Tavas kuasır çaklı dutun dolkatın uzuvat tutuyor. Tutuyor. Gitti. Algan sasta. Kolaydı. Bayağımını söyledi. İndi ve kağıtta. Buraya.